برنامه جنگه سلام ورست تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو جودیه ام هاتن چیای جودی ام جیانا کوچری بین سر اکرانه و کوچر دم سالا بهاره هاوینه پاییزه و زوستانه دا چه دجین شرط و مرجوان چنن ام یک و یک بین سر اکرانه و جنگه دست پید که کوچر چه دکن؟ کینه؟ چنه؟ کاروبار ما چیه؟ زور و زحمتی ما چنن؟ چه ایش و eleman دکشینن؟ شاهدیه چه بویران دکن؟ چه سرپیهاتی ما چیه دبن؟ ام هاتن وکی اکیبا جنگه بقاسی 24 ساعته کوچران بوان را بجین. دم هات! کاتل کوی برا! خیراتن! خیردار بی؟ سرچوانات سرچا صاحبه شماندن؟ سپاس ام به وقت هاتم ببخشی؟ بدم سالا ویز بستان ای والله ای والله گوستایم ام گوستانه کرم که کرم که فرما تماشاوانین هجا ام ها لدیوانا حواله دم هاتن اول دم هات مرحبا دیسا مرحبا جارده شب باشیم خیراتن خیردار بی ام سپاس سارن جبو مازوانیه و مکر میوان دخوازم اولی ام تناس بکن و هنکی جی ام بحثا شرط و مرجین جیانه بکن کرم که دست بکی جارده جبو خباتی و جبو همو تماشاوانی و هیشا راستی جی سپاس دارن دکارو خباتی و سرکفتن دخوازن ساون در حق همو پرسیده جارده ام جواره وکرینه اون هر پرسیگید کارن بکنن باشه وی چاقی نها ام دمسال زوستانه دانه ام دست پیکه ام هنکی بحثا شرط و مرج زوستانه بکن اون زوستانه و کوچر کارو باره و دچه چارچو ویدایه کاری هنکی و کرتاسیش تو بحث بکی لگور وی ام پرسی خودی ساز دوباره بکن راست ایمه کاری ما خبات ما دمسال زوستانی ده زاتن گرانی ایزای خواه پرچیده به جبو ما گرانی دمسال ما لسر هواییه دگوری روش هوایی اگر باران بار اگر باگرک پرزیده هبه اف جیانه کی جبو ما خطره کی پرمازن لسر جیانی چید که جبر کو گرانی جیانه ما آکوچری گریدای هواییه ایمه کاری سوال کاریه دمسال زوستانی هم دملی آبوری ده پرزیده تنگاو ده به هم دجی سوال کاریه ما گشتیج درویه جبو کدروش هوایی دروش برفی دروش بارانی ده زولمه ده به اما هم ده آله گده ده پر خودی شانسن کی دخباتک و هادنه خباتك وها سربخواه خباتك وها ام هر هرمي بيجارن ام جرانيا زبستاني ازي بيجم ام دمسالا هاويني انا السر حديد منن دمسالا زبستاني جبركو ام قاربن و حيوانا درخن درو بتشوبي ام دات كيفن عردي جارم مثلا دباكور ده جي هري جارم انا جزيره
giridayı botaneye. Em bejin em li ciyekî disekinin na em gorî demsalê zivistanê demsalê havînê demsalê payîz û biharan her demsalekê kî derpêwîst ki em li wir in. Demsala zivistanê ji ber ku befr bi Serhedê dibare em nikarin li Serhedê jiyan bikin. Demsala havînê ji ber ku ev der pir germ in girêdayî botanê cizîr pir germ e em ber bi Serhedê ve dişin. Demsalê payîzê de ji ber ku di rewşa hewayê ber bi zivistanê ve were em bi meşê ji Serhedê ez ê bêjim ji nêzî Rojhilat heyya were vî derê heta were cizîrê em bi meşê bi meşekî hêdî tên ji ber her ku em dakevin jêrê rewşa hewayê hindekî hên bibe hindekî ew rewşa hewayê hênik bibe heywan karibin li vî tevgerê xwe jiyan bikin. Karibin demsala ber bi payîzê germî xilas bibe ev heywan jî karibin jiyan bikin. Ji ber ku di demsala havînê de em nikarin dakevin. Ana zivistanê zaten diyar e herhalde hûn rewşê baş dizanin dibînin. Yek ya di diya jî belkî em wek gotin nikaribin vê rewşê hemû berçavre derbas bikin. Ji ber ku mirov navde jiyan bike cuda ye mirov hemû geliyê bîne ser ziman cuda ye. Ji bo vê qasê jiyankirin timî pêwîst e mirov di nav de jiyan bike mirov dikaze dizane ka çi qas xwedî kede çi qas xwedî emeke çi qas îzayê xwe zehmetiyê xwe çi qas xebatê xwe giran e mirov bi vî rengî ancak dikare bizanibe. Yan na mesele berê em dibêjin et karim yani reva bikin vê jiyanê reva bikin ew qas jiyanek çijî ye yani mirov vê jiyanê binivîse wê pirtûkterê nekin. Yani em nikarin vê derê biçem. Ew derfetê wê nivîsê heye gelo? Yani kesekî û nivîsê xwe yî dikare binivîse, kesekî xwendinê xwe yî jî dikare bixwîne. Lê mixabin pirkêm yani pirkêm xwendin nivîsandin di nav şîniyê me yî koçer de hene. Ez pirsekî wisa bêjim koçer bixwe meriv dikare bêje Kurdê orjînin. İşte bermayê kevnariya Kurdî ne. Ji ber ku ev xebatê koçera ana dikin ne xebatekî demkî ye ne xebatekî nû ye jî ev mirov dikare bibêje koçer Kurdên orjînin çima ji ber ku sed sala ye vî xebatê dikin. û ji xwe li ser erdnîgariya Kurdistanê Mezopotamyayê ev jiyana koçeriyê bêtir heye ne wek welatê din da meriv zêde rastî vê çandê ne ye. Bêguman rast e. Yek ya di diya ji derveyî sistemê ye pir sînor nenasın anas wekî mînakekî pir xweş bidin ciyekî ku koçer tê de hebin ew herem nikare qedexe bibe. Ji ber ku ji her sewalê xwe de di milê heywanan di milê rihî de pir e ew herem bi saya wan koçera tê vekirin. Eğer çendî qedexe li ser be çendî zerfê dewletê ser heye ama ew ji ber ku ew koçer li heremê bigere wê mecbûr be ew qedexeya lûr rake. Yani belkî qedexe bi sistemî ranebe ama ji ber ku çûnehatin pir çê dibe ji ber ku heywan pir çê dibin. Mesela di nîvê şevê de te biçî ciyekî ku qedexe ye tenê çar malê koçer lêne ew çar malê koçer qasî bajarekî li vî tevgerê wî heye. Qasî bajarekî li vî tevger heye qasî bajarekî agir tê de heye îşiq tê de pê dikevin şevê li her derî şivan digerin li malê û li heywanan li derve her derî wisa li vî tevger çê dibe. Tevger çê dibe bo wê qasê qedexe radibin. Bo vê qasê yani pir baş e tiştekî pir pêşketina koçeriyê tiştekî pir cuda ye yani. Wekî demsal zivistanan wekî me got yani zehmetiya zivistanê tabî li gor demsalên sê demsalên din bêtir dijwar derbas dibe ev jî dibe sebebê zehmetiya ku bi malbatî meriv bi tefaqa malbatê meriv ev zehmetiyan derbas bike hinkî ew têkiliya malbatî û ew eleqedariya zivistanê wê dijwariya derbas dibe hûn çawan mesela ew erkê xwe dabeş dikin. Erk zaten mühim e. Herkes karî wî mühim e. Bez karek wisa tu bêjî ji bo kesekî sabît nînin.
بله مالباتی که کوچر ده چه کار چه خبات هیه هر کس دخوازه وی کاری خلاص بکه یعنی هر کس دخوازه وی کاری پیشی خود خلاص بکه کی حاضر به کی آماده به وی کاری درباز دکن یعنی هر کس دنابر خوده دخت خوده دمشی دنها زوستانی دبمشی کارک پیشی به او کس رات که وی کاری خلاص دکه یکی دن پیشی کی ده به او وی کاری خلاص دکه چی کار هبه وسایل گریدای هموجی گریدای حیوانان هموجی کاری سوال کاریه اما فداکاریه کی پرمازن دمسال زوستانی ده پیوسته چما جبر کو دمسال زوستانی پر خداره پر کار ضعفه پر خبات ضعفه پر دخوازه فداهی جیره دوی اجبر کو کارو خبات ضعفه هر کس دنابر خوده وی کاری درباز دیگه باشه اگر درباز نکه وی پسکریک درکه و وی او کار لعرده ببینه عرضه ببینه نابه یعنی هر کس با آوایی که دست خود که بین کوره و او زحمتیان و اجی رزگارد که وان زارو کن جی هر که وان جی هیه امنها روینه ام جبوی ام عاجز بونه ام هنکی بین خواه بدن و برای بانگا سبه را آویتنا تیریجن روژه را ام دست به روژه بکن و ام سبزی جیانوی روژانه هف دوره ام بوره ریحوالتی بکن بجین ناوی ما زارکی تشون؟ هلین و گلهات بهویا هون ناوی زاروکی خواه به کردی دینن وک ناوی هلینه وک ناوی گلهات برنامه جنگه ددومه قیده دانه جمعه کلامک bu mesela evet bu çok şükür gömer. Bu çok şükür mer. Valla şükür kadar gömer. İnce dakika تبغيرها تبرنامج نوا خيري دبي جمرت كلامك بيجي نوع تماشاوان مرا ام چكلام اشتر كي دل تما هاتو بيشه كلامك بلا عيده هرما بوتان به چه هرما بوتا كلام ازانم زاني چان سبب زهرا زبيرم دي قبل عسكري قرن نظام دولتي قراني سحرا زربير خطاب كلا وابز بيبوزي خاجر لداري ديوان أبامي قولوخ لي أفضل وزير زيب خورا ألف جوياي مدي بريشاني زيدنگا غازي دي كير فضلاي عرضو دزال راني خدا دقريا عندكو بلا قراني جامع منو ادب كبه صبايا من قبل عسكري قرن نظام دولته لبوزي حافظ بيل جاي خاجر رجال در ديوانا بامي قروق للحبج فيها سحرا زبيري
کوچر وکی ته زانین کردن رسن کردن اورژینن خواجهین خاک کردستان یا یکم اکو جنگهی کوچرن بریا آواکرنا گندان کون وگرتن بریا کون وگرتن امبیجن شکفتان جیانا شکفتان و هر وا جیانا حلکو کوزکان هبون جنگه ها کونان جی کون وگرتن جی جیانا کوچریه چاو کوچر وارگه هوان جنگه هوان زوزانن پیوا زازاکی یا ایرو جبو زراویا زمان کردی کرمانشکی ته بحث کرن جی ده اساس خدا جپی و زوزان چه بویه زوزان جی تکلداری کوچریه دما مرو لوی هلی پیوه جی مزد که پیوا کوچر جی بزراویا کرمانشکیه کو وکی تزانین جبو چیا زراویا کرمانشکی ده ته گوتن چر جی جبو پزو چراندن ته گوتن چونکی کوچر چیایینه کردن اورژین جی چیایینه کردان دیرو که دا هر دایم پشتا خواه دانه چیا لورا جی مخواست وکه اکیبا جینگه هی ام بین و جیانه به کوچران را پارور بکن کوچرن چیای جودی ام هاتن جینگه ها کوچران جی املینه جینگه ها کوچرانه جینگه جبو جی جیانه تگوتن جی جیانه جینگه ها کوچر نه گندینه نه نافچهینه نه باجارینه نه ازمانینه کوچر چیایینه بشوه مرویتیا خود دست فکر ام بشوه هاتن بن کونه کوچران ما شویر که کی کرتدمی چه کر ما صحبت کی کر ما هلبست خواندن لدور صوبه ام جویان بزاروکان را ام لیستن امنا بشکی پرندک کارن برای استاد شنیفو که بیجن. جقیرینا بربانگی ستیرک لعزمانان دچل ولن. از زاروکی کی پیخوازم لسر زنارین بلند و لسر لاتان دزبستان سوار ده از دمشم. چما گلو از زاروکی کی بخوازم از. دایی کامن لشنگال دست بارباران ده تی قتل کرن. باوی من دبر بحسیرا دایکان تشترجه کرن. چما هر از بخودیمه لسر آخه کی زوا لدشت حرانی دمشم بپی خوازم ده کربالاین هاوینه ده. چما از تنیم ایرو چما از تنیم ایرو. اگر از جیانا خوا بیجم و دیروک ترینه که و رومان دری خوا بگره جد دیروک امره و رومان دری خوا بگره جد قدر امره ایدی و کس نکار بر راکه وی باری و کس نکار بر راکه وی قدره و تکس نکار بر بنویسه و پینوسه نه پینوس نه لینوس نه تشتک تیرا جیانا من دکه از زاروکه کی مدیمه لسر آخه کی زوامه هر بندستم حتی تالیه لی از برخوادیرم لهر دری دمشم هر لبرخواددم لهمبر حمو زورداران تجاری سرین ناتوینم لهمبر داگیر کران و از بمشم بر با آزادیه حتی خیال من آزاد ببن لهر دران انا المزربوطانم از زاروکی مزربوطانم از قیرینه کی کوبانمه
از شلقاتك لشنگاله ما از جوینك للشلادوس وتا لقامش لوی ما از لبر آوا دیچ لدهرکم پیل به پیل دیچم لبر سینورن روشلاتین آوای من تا از آزاد ببم از هر بمشم لسر خاکا خواه تکز نکاره بسکنه من نجو که از جیان بکم آزاد و از بمشم لسر خاکا خواهی ولات از زارو که کم لچیان جیان دکم نستم و نج داگر کر دکاره هست بگیره من نتنگرتن هستی من نتنگرتن هستی من نتنگرتن هستی من د بربانگا سبه دا به هلاتنا روژه را به تیریجین روژه را ما دست به روژه کرد ما سهر سبه دا ام بون شاهد دنگ آزانا دیکی ام بون شاهد اوچا کوچ کن هر وها قارا مریش کن مرویتی به حوال دمهات را کرد ام چون چیای جودی ما پس شیراند ما چای چکر هر وها ما او اتمسفرا جیانا کوچریه شوانتیه یکسر به هب دورا پاره کرد کوچری راستی برمایه یا کردواری یک دمل چاندی ده برمایه کی پرمازنه دمل جلو برگی خواه کوچری برمایه کی پرمازنه جبو کردواریه tabii ki yeki koçer be şini yeki koçer be le her xwazaya bakur cî ku bixwaze li were Peki devirda lehember koşertiye sekneki be ereni neyini çi heye? li kî alî de? De her hele de her hem civaki û hem jî bi awayekî din yani. Bi vî rengî yani kesekî negirî dayê sistemê karê koçeran dizane çi kare gemzê de hezkirinekî wî li hemberî wê xebata wî heye hermetik li hemberî xebata wî heye ama kesekî girîdayî sistemî ihtimalekî jî hes neke ihtimalekî nefret bike ihtimalekî ji ber ku koçer Hesudiyan bike her wiha karê sistemê li hemberin timî li hember karê sistemî ne mesela heremên qede koçer digerin heremekî kes tune be koçer digerin bi sedan carê koçer nanê xwe din her kesî gelek insan pêwîst e nanê wan bixwin dixwin ji bo vê qasî hindekî li hemberin Mara dikaran ve beje ji bo koçeran ji ber Kurdên xwerûne dibe ew ji bo pergalê bibe wek xeterî bê hesibandin Kurda wariya orjîn ew mara dikare bêje parastina kurdewariya orjîn belkî bi koçeran pêkane belkî sebebê wî tiştê ev e rast e ew bêguman wisa ye ana mesele te got ew sedî sede yani di demê de di axa mezribatan de di rojhilata navîn de car de Kurda li ser vê axê jiyan da ava kirin di milê sewal xwedan kirinê de di milê cotkariyê de di milê xweza çandinê de car di Kurda dan ava kirin
ایرو برمایه و برمایه وی خوازای وی دمه کوچر دمینن مروف دکاره بهستانی ببیجه کوچر برمایه که یا کردواریه نه یا کونن yani te deme naye bira kesi koçer xelas bû an jî berda an jî korî sistemê hereket kir an jî gorî jiyana xwe a şahsî an jî jiyana xwe keyfî hereket kiriye ev ji bo me biye wekî xebatekî pir pîroz û biye kulturekî pir mezin ji bo koçeran ji bo şîniyê koçer giştî ji wesayê di çûna hatinê xwe de pir şexsdarin her cüreyi insan naz dikin, her cüreyi xwezayê digerin. Li gorî mevsimê hewayê li gelek ciyan digerin, gelek ciyan pir xweş digerin. Mevsimê zivistanê mesele timî li van derdora disekinin ji ber ku germê xwe heye, tavê xwe heye, pir berfê xwe kêm e. بله تماشاوانên hêja em weke ekîba jîngehê hatin mêvandariya koçerên Çiyayê Cûdî. Me xwest em jiyana koçeriyê bînin ser ekranê we. Ji bo vê jî beşekî têrê nekir. Me xwest em bernameya xwe ya bi koçertiyê bi du beşan pêk bînin. Lewra jî beşa me yekem li vir bidawî bû. Em ê di beşa duyem da dîsal pêşberî we bin. Heta wê demê li xwe miqate bim. Bi xatirê we.